Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namhlanje dakhalela hi beef leyi ri kona between Mayengani Big fans ku nga Tuvituvi, of course, na Fumu Mafavhuka and Gagash. Yeah, so hi ti 23 ta May, as you can see, fika ni scroll ka account ya Tutu spokesperson xa Mayengani. I don't find nghena ni fika ni kuma ku i fika tsala a post here. As you can see, a fika tsala ku hambileswi i nga ti mhana mina a va yi tivi banana, ni ta va ni ri kona laha. As we can see, Africa vekela that poster ya gig ya Gagash leyi ta ku 27 ta May. So ku endleka yini laha? What you need to understand i ku Fumu Mafavhuka like na Tuvituvi a va ri ka nyimpi yikulu swinene na Gagash ka lembe ra 2022 a yi sukini swinene. Laha of course a va kha va hlasela mhana Gagash a yi sukini swinene, a ku na switoritori swa kona of course. So leswi nga ze swi endla ku na Gagash na yena a za hetela a theke mutswari wa Tuvituvi after loko a n'wi kumini ka account ya Tuvituvi, hikuva a poste picture ya khale ka mhani wa yena laha ndzeni laha. Laha yi nga fika yi nga chayi kahle hikuva Gagash fike dichinga hi mutswari wa yena, ti nga tlhela fika ti kombisa ku heyi leswi va nga swona va yi tivi na banana. Unfortunately na yena Tuvituvi a endla era yikulukumba swinene ku mutswari wa yena yi lovile, mara a ri busy no rhunga mutswari wa Gagash, yi fika yi nga chayi kahle. Dori swi nga n'wi rhungisa swo Gagash a ni tshembi wa ha ta swi rivala ni hi mutswari wa yena la nga lova, hi yena a ndle era na yena Tuvituvi. So a yi sukini swinene leswi a referisaka swona, hi yona post ya ku lomu yi hlaya mi ta swi vona. On ni ta vekela link ka top comment mi kota ku hi cheka kahle video mi kota ku twisisa context ya swona ku yi lehini nyana of course. So the update kahle kahle la i ku swi ti komba se va ri right, like Tuvituvi swa ti komba ku se i n'wi rivalerini Gagash, it's very very clear. Then leswo of course a swi tiva ku swi ta endzhaku ka loko yina ni Gagash a kombela ku rivaleriwa ka Belen the president loko va ri le Colombia. Okay, ya na hi sete ra Mafavhuka na yena va right. Ni vona kha a reacta ka tin'wana ta ti-post ta Gagash, ni vheta ni swi vona ku swa ku unblock win, and then na yena ni swi vone nkarhi yin'wana ka Facebook ya yena mi kuma a fika posta ka status ta gigili a kha fika posta Mayengani and stuff like that. So swi komba na ku se va right se manjheni. Tuvituvi, Mafavhuka and Gagash se va right, swi lunghini swilo ku se a va to swi ku vhele se na Gagash i kuma na Belen president. Hi leswi ni tisaka swona. There is only one person and swi vona ku na ku maybe there might still be a problem, and that person is Hlayisani Majomela Chauke. Yena ku yi ze hi kusuka, ni ta vekela link ka top comment mi kota ku cheka ti-video leti a yi ze hi kusuka swinene na le ka vona. Ya loko ni cheka laha ni vona postini at all ku yi le ka site ra Facebook, as far as I'm concerned swi komba na ku maybe ku nga ka ha na problem yikulu. Hikuva ni Hlayisani Majomela ku hi leswi ni swi vonisaka swona swi komba na ku yelo a nga nkulukumba ngopfu ka ti-big fans ta Mayengani. Lona ti-big fans leti tshamaka na Mayengani, and leti mi kuma ku va khata ti-picture vanhu lava tshamaka na Mayengani. Yes, swi komba na ku maybe there must still be a problem, but lava van'wana Fumu Mafavhuka na Tuvituvi se va right. Loko ra mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Wena u tshama ka n'wina mungameli na triple story, wena u tshama ka n'wina.